Сход організований, щоб ще спатрив 2014 рок, яка була продукція і щоб ще відзело, як далі ще справуватися в отношенню на початковстві продукції. Тот рок za većinu zahradkarov bol pre nevýhodných chvíľov vystavený baš Češky. Ku tomu evropské sankcie sprom Rusiji umožnili, že by evropská želenjava počala hartušiť domašnju produkciju, ktorú i tak máme i za vývoz. Mi, pošto smo poslovično neorganizovani, do dan danas se nismo organizovali da taj izvoz bar u prvoj fazi svežeg povrća bude nešto veći upravo na to rusko tržište, iako imamo apsolutne sve dozvole. Keresturski paprigare prišli u vekšim čišlje, ali je za njih rok bol uspišný. Prišli sme 17 cero, jak da poviem, no, každý rok še tu prichodzíme i da ukažeme da su našo tu svojo produkt i da máme tu drugih, co tu pravia i varu i také produkto z papriky našej tej. No i popri tim, zahradkarska produkcija nam uspišna i zadovoljuje našu potrebi, jezdi za vývoz, len by še država musela lepše organizovať, že by še zoparla nelojalna konkurencija, ktorá hartuši našich zahradkarov.